Ya ami banua niha keriso ni omasi ezo aya ya ita Yesu keriso no tarugi migu vanorotede famakau Yesu ma ekhe ma owai ami ya ahovu ya fau kemi lo walangi data honogo dededa vangondasi Yehova data erenusi tededa vamakau sino itauge so aya ya ita Yesu keriso manuno ita mori bambuku zinuno nomero feleziwa tasuno suno lo walangi data hono gedededa babaria wesa babaha sambua khelawalangi muzizio zato no owulo ita badae badai lo walangi ama babadai nononia Yesu keriso babadai geheha ni amuni fangorifida ha badai Yehova sinomumbai banua siawa avedana Otahe genda o ba ibua edede khegu noasa aumo aumendra o basinu mana kheu Yehova ufazawa dedegu kheu udena dena ya uge lovalangigu haleluya. Mangandre ita he ama khema si so bazorugo no obe khema no si hasambua andre bavolu I horema fefu irugi yawa barefa fahanda aga ena esinduhunduhu ma ofa auri vangefa horema andre fefu berhalewe ni falua no omasi so aya ya aga Yesu keriso sangorifi ya aga abele ba aro ba dedema ena aurinda aga baba aduhu baba omasi si tobali fangoroma vanuno ba fangandre sahagele bere vangefa horema andre ba fa aifama baba abele ba amate bere nono Yesu keriso so aya ya aga sauri basi faukheu baba mater ave geheha ni amoni yaduhu mudadau zato manuno ita mori mambuku zinuno doango tua ene lo walangi zamobere. So
Umbaso taromali lo walangi ama buula lisi fefena nihala morai bazura Yesaya fazalima ulalima ayati ono irugi zisiwa imane badae. Mi alu Yehova fatua i oro ia, mi angarefili ia fatua ahate ia. Sebuah hore bayamu rei lalania andre, basile atule bayamu beheli ni khoi de dunia. Yamu fuli ia ke Yehova, ba iha ke sitede, ba ke lo walangida sangehena dania fame e aifa hore nia. Meno imane Yehova, be egera eragu, ba be egera erami, be elalami, ba be elalagu. Fa alawa mbadua siawa yawa dana wa alawa lalagu, moroi balalami. Ba simane wa alawa gera eragu, moroi ba gera erami. Tatema udaromali lo walangi ande manuno ita moroi bambuku zinunu doangotu afele walu ya edede. Ya dae fangande fangi fahore. Ya mi ira talifuse natawa ele horeda batalimo ita basinduhu le badededa. Nata umbaka horeda bale farei ia bano satu le ia fa ifa kheda hore ande ihaugo ita ave wa iheta fefu zile atule. Ande damai ita fena lo walangi si fo fangi dengi de babangombaka horeda muzizio zato. Mangande ita helo walangi ama sebuah faomasi moiga tane fenau ya aga niha sebuah hore ande babangombaka horema baba pangande aifa horema ande asese mabusi de zo aya babe hedema bani era erama baba wolauma silo atule leni oguna ema tedema fa abelema ba era erama babangomasi ya ugo bale goini omasi ema ave maniha tera zinumana basile fa abolo simane fangomasi ema ya aga samosa asese olifundra aga bangandre sahagele buala zo aya khema ba alio sibai atagendra aga bamu keke asese le badedema hobu me ba matibo egina tema sinobu alame bangavale zileguna ia dae maiga khau baba omasime bama ande bangefa bahorema ande fefo ba fo fa abulen aga babondroi fefo ngavale sile sehi ande berzo aya ya aga Yesu Kristo tebe eginete babangande badode zamesana fena lo walangi.
Hakasi de deu khema ama babe ai fa khema horema ande maafefu ya duhu. Manuna itana bambuku zinuna dongoto 12 sara nale mate Yesus salahigu. Turia bange fahore. Si mana sawa omasi lo walangi nasi gulidana no ibe no nia andre si hasambua ena elete kiko dozi samati khania ena esohe rawa auri sila itu la khemi khelo walangi siawa. Mudadao zato. Fambaso taromali lo walangi murai bagama buula si bohou ni hala murai bazura sara fetero fazatelu ayati walu irugizi fele efa imane badae. Bafozu ba ena hasara de demi fefu ena afehe khemi goiza fehe khnavemi mi omasi dali fusa ya ahakhe de demi navemi baboi fayawa ami boi misuloni sila sehi avenia sila sehi baboi misuloni valelesa avenia falelesa boi mana dae sama hovu ami badae sate kauni ami babanema hovu hani hasa zomasi fangorifi somasi ilambawa si sehi baya mutaha lelania bazila sehi babevenia faboi ilau vaya yamu erogo zila sehi baya mu lauzi sehi yamu alui wa atule yamu gohi ihor-hor saza tulut Yehova ba ibe ember dalingan nia babangandera ba itenge soaya zama zehi sila sehi bahani haza makau ya ami nami forege volo si sehi bahemi tahava makau na berwa atule baya ahovu ami baboi mi ataufi wa metaura baboi tokea ami ya ahovu za monondongo taromali lo walangi basame ebadede fasembata yada etebe ikhda ginete babolohe fasembata khelo walangi ta o samuzaiga wa mee he fasembata sifefena basimanege zimenrua ave zimedelu babambanua ni hakiriso sifao ibadah moro ibanomo tola lafa ema basembata basken barcode si soba monitor bamazui mu transfer barekening BNI 46 Jemaat BNKP Jakarta basi ofona ua data fononrongo lilo walangi me imane mi ofonai bangali banua lo walangi andre ave ba atule dede andre khania batebe enenene dania khemi da efefu gasa-gasa bame esumangi fasembata khelo walangi manuno ita mori bambuku zinune doangoto asibla siwa kheu Yesu ube edede.
Mangabuli bayati Sara. Yesu beeda ululu awigu foto baera eragu kelala derwagu Yesu awigu sando hufe koligu Yesu awigu sando hufe koligu Data fasau basembatada ande fena lowalangi muzisio ita fefu manuno ita mori bambuku sinuno dongoto eno flasara ya ezumange.
ama khema si soba sorugo ma anda sahagele wa ebwa wa omasimu anda ama sila mamalema le khema bongi ba ma mendua mana soaya bazima daa no ofahu bana otolon da aga zamusana irege tola soaya ma anda sahagele Yesu Keriso baji samigu zilalo anda bari minggu ade no ofahu anda aga lo belangi banoma obuloi so aya hobu sino amwala khema itu Yesu mato obadangau ya tema hobu pasembatan ni be emah Yesu Keriso ena olo balangi pasembatan de so aya tolani oguna si faudu bazo masinda ugo ma anda sawagele so aya ena no hobu na sakhema ya aga banuamo hesino mami bahesilo bifa malumale wa omasimo medwa manolo balangi hobu bambo tu so aya ena rorogo daga so aya be khema kesehatan yang baik itu Yesu bamanganda daga ge bamato obadangau pasembatan ni obuloi ena so aya tolam oguna ya si faudu bazo masinda ugo babang ngibua babola khemi banwa usia bazo rugo sawagala tu Yesu mato obadangam da aga abo hobu sino amwala khema bado Yesu Keriso yadu. Muda daw zato. Manuno ita fama ana dede bapa monondongo taro malilo walangi mori bambuku zinone oto ane ngafulu no ovulo ndraaga bada Yesu. Tafaana dededa. Ia iroroga dedemi ave gera erami fa ohahau dede ande gelobalangi. Sabelemeroi bagera era ni hafefu. Ba Keriso Yesu. Hafa ahah dede wano auri dozinda aga fenau ia da eswai. Tenga berbano satu lenda aga ke. Mame berno oya zi sekini lauma. Afa ahah dede da ni andema. Bada ezi faluha aga ia da enya mwalaga. Baba obulo mande so aya edena da aga mafododongo daro malima. Ba aga dalu gotaluama ma afefu wa mahobu ia aga. Mwalaga kema dede satu atua. Baba ngi ila, baba ngosisi hadia zi faudu badede lobalangi sedena mafalua gasa-gasa bekolima bagulidan. Ada fahobu anda agama afefu ia aga si soba nomo ande bahei ratalifu sema so ikuti ibadah de banomo zamesana dama to ega badangau fahobu anda aga baba ibu ade de badai zo aya aga Yesu Keriso ma ande ni ande mande yaduhu ira ama ina batalifu sefefu ni omasia bakhezo ita Yesu Keriso berehuhuo ni angerenusida bazima ande tefaana ia meroi bazura luka faza feledelu ngawasisara iruge zisiwa luka faza feledelu
ngawasi sara irugi zisiwa imaneta romali lobalangi. Baso niha sambe luoda la ombaka kheniam banua Galilaya ande ni faru kavila todo bazumange ande khera. Ba ite malira imane khera. Hadia miwai ebua hore banua Galilaya ande moroi bahore banua Galilaya beefefu menoge na irada tenga da uwa khemi na lemi falali ni gera eramisa ba oisi maneva ateki komi dania masih felet walu ande nilange malige ande baziloa simate bada hadami vai ebua zalara moroi bazalani habe fif bambanwa Yerusalema tenga da wa khemi na lemi falalini gera eramisa ba oisi maneva atiki komi dania ba yuha gamai dola ande soni hafena si sotela marafala nitane bakabunagu khenia ba me ia mamaigi banua khenia ba me ia mamaigi buah khenia ba leni ilania ba imane bazohalewe bakabunagu hiza nome de lufahe ai meido mamai gibua ba marafala ande baleni ilagu oba ia hana bale gunadana ibe ba ite malinia dao imane khenia hetua akaso ia nazidefi adregoi irege uko odana ba pernia ba irege ulau gobola ma atemovua ia dania ba nale dania ba obe ia si bada bupa so taromai lobalangi ira ama ina ma owai ita fefu Yahobu hesi so banomo ma owai dra ama ina fefu Yahobu ya fauma iroga ita lobalangi bangaluo ma ekhade ira ama ina ni omasio bakhazaita Yesu Keriso tuho gangernuada ma ekhade sinola faana bazi sager BNKP basi managi ba gereja-gereja sekber UIM ya ia da falalini gera era enae letekiko bertobat supaya tidak binasa ira ama ina batalifu sofefu ni omasio bakhazaita Yesu Keriso asese ba ginete safuriande ba kemajuan teknologi digital ande na tarongo duria saheli-heli dede ma berita-berita viral tobali ia trending topik bazi ma-ema-ehe bazi samigu bahkan bazi berbulan-bulan ba atau ita atau netizen sama ema saudara, sama ema pendapat, sama ema pandangan bazalua ande bazaheli-heli dede ande. Sogoi esa letok ya uli ia. Apa ibebe de dunia? Hana iwawal de dunia. Ilu isa ate do dunia zamasana. So kalimat penuhnya pada sanodre akhir ilu do dunia zamasana. Jadi le begitu peduli ia naso zi viral le ibe pendapatnya ke ira ama ina izai abele ato zama ema buah bangera batenga hadrege ibe buah bangera Italia so versi buah bangera so berpikir dari sudut positif basogai bangera berpikir dari sudut negatif tergantung sudut pandangnya babo be saudaranya babo be pendapatnya bazalua saheli-heli dede si so bazite fasui ya iya
batenga hada itaria aga hele gaheda babo herai babo hakimi niha andre oknum andre ba sinotobali berita viral di mana-mana. Medro mana naturia sabe baga famodrongo ma amuata silosoki ba atoniha dozi mangal sebebe baba me esodra baba me ebua bangira-ngira bateng hadal dozi mangal seduturu baba me pendapat nia baba me esodra nia ba dinding-dinding media sosial. Ira ama ina batalifu sefefu ni omasia bakhesoaya. Sakalite itaria ahele gaheda, ahele duturuda, ahele bebeda, tobali sanguhuku ita, khana vedaniha. Batenga ha irugi khani hadau. Irugi goizatua, irugi panuania, irugi zoso. Hula hili ba megai, oi fakai zuzuhili. Ayo sinangea boleh, si mana gira satu mifuna yada. Sinangea, si mana kamu atara. Muncul kecenderungan si mana tahu. Ba ira ama ina alua bazitul ta sadar. Ia dai tafatufa badududa. Bayai getedeu nakheu alua zimane tahu. To balik berita viral tahu genau. Badozi niha berhak memberi pendapat baik yang positif maupun yang negatif. Bayai getedeu na alua lahirai dra uge, lahakimi dra uge. Bayai getedeu hebi sana bazoroyo mau da, hebi sana badrono da, hebi sana badalifuseu da, hebi sana bapanuau da. Hawa tedeu. Pasti asedru-sedru batang pamu hakimi ia pudai, dia sudah merasa dihakimi. Karena semua ribuan orang bisa memberi pendapat tanpa ada pembatasan, tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada filter. Ini yang terjadi Bapak. Salwa kisah si mane daone, dao perhuwa makhwat. Haywa badao baso samelo da la opaka khania waso panua Galilea tua Yesu hola bunu ia bahola faru kadronia badro zitobali persembahan ke dewa. Ba menurut ya ira sangu pakada lebaga ba amate dau lebaga ba amate dau fa amate silosoki dau si cenderung lawa si dunia yu apa baga budanya ada masih manogi ba amatenya ha dau fuli hoga bo pasokuda he bisa respon Yesu melawa khania dau la turia yo khania so zimate ba no Galilea ba faruk kadronia badro maaf mungkin badro guri persembahan la faruk ba menurut penilaian apa baga ba amate dau mungkin saja apa baga giga muatannya ada bertanya lah hakim ite malira Yesu mane hadia miwal ebua hore panua Galilea anda moroi ba hore panua Galilea ba fefu menogana ira da tenga da wa khemi na lemi falali ni gera eramisa ba oisi maneba ateki komidania ba to huga banguma ma si felewalu ada nilaga malige baziloa simate badal hadamiwa ebua zalara moroi bazalani habe fefu bapano Yerusalema tenga da wa khemi na lemi falali ni gera erami ba oisi maneba ateki komidania ira amaina hewa ailet la opaka da hanihan raniha ando simai ke Yesu baba ngopaka turia salio di dar vasozi mate banola faru kadronia badro ni be esumange badewa balaga taila da gohita de dera hadia motivasira vangopaka da Yesu bana tahauga ita osisi hai bisa respon Yesu baba ne malira
ba Roma kheda waniha solohe turia ande ke Yesu sedena la opakha ya ia da watenga simane amuatani hasimate da gamuatara. Dengan bahasa positif ufake, kalimat positif ufake, abe lebaga gamuatara mori bazi mate da. Ila iba amatera lebaga. Dau zeda da iwa itu dunia. Itu yang mau dia katakan. Bagamuatada ira ama. Itenawa ira Yesu. Ena ula falalini gera erara. Babai mana molivia dan membayawasa bakabadedera. Bermesi mana lalava amate nirongorada. Bagaimana molivia dan membayawasa bakabadedera. Famangilama da agay bani Galilea si mekre Yesu meloda. Tobali famangilama da agay maekhe andre zamosana ita. Mabazile ta odede ge fabalua itaria tobali sanguhuku ita khenabodaniha menjadi hakim bagi sesama kita. Bahkan kita mungkin bisa terjerumus menghakimi sesama kita. Nalo alua zibalidao ira amaina fangausu gesu falalini gira irau. Hafatwa sogine da ni wa azadura Yesaya megeno ni baso sifefena Yesaya faza 55 ayati me imane banguma mi alui Yehova fatwa i oro ia mi angarefili ia fatwa ahato ia sogine danya mo au manut lau ke bali fororongo sogine dania omasi ai moi faluka kelobalangi baloi noto bisa jadi karena tebai potou le sama sau yauge le ilau fazawa no gana mai fufuku le ilahu mede le atolali ni onia bada bazurai saya ni baso sifuna mano mi alui Yehova fatwa i oro ia ba medo mana ni baso bazura sarafetero megeno ni baso fona huhu si medua yo anyazo angila anyazo masi mangila bawa si seki baya itahalelania babolau si seki babazila tu. Ingat, lidah lebih daripada pisau bermata dua. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, satu hal yang perlu kita ingat dalam hidup ini, yaitu adalah waktu itu adalah misteri. Waktu itu adalah misteri. Le sangila haniha bagota luadandre mahemolu bazi dua vongi samigute saravawa de fite takhiri wa auria de bagulidan. Le sangila. Karena waktu itu adalah misteri. Oleh karena waktu itu misteri, maka fatwa iwa darobalubada mi alu Yehova fatwa yoroya ain. Talau fagogohe tanga. Talu Yehova. Karena waktu itu adalah misteri. Misteri bagi saya, misteri bagi saudara-saudara. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa tahun depan dia juga bisa berdiri di sini seperti saya hari ini. Tidak ada. Karena waktu itu adalah penuh dengan misteri. Oleh karena itu, hadiani faluada, data alui Yehova, carilah Tuhan melalui cara bersikap. Carilah Tuhan melalui cara berpikir. Carilah Tuhan melalui pertimbangan hati nurani. Karena di sanalah Bapak, Ibu, dan saya menemukan Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak jauh. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Menu aifai amenesi ira amaina Yesu. Fabai olifu ira. Mene-mene ando inasihati, boy milau si mane dau. Karena waktu ini adalah misteri. Ifuli fasugi badedera, yo hadala aboto badedemi ami areme fona, ya ami rano Israel. Sabuyu ami badademi sirai. No onoroy getede ami babangeheta ya ami baposi da, ufazawa ami baposi iya dae. Bau andre kemi boy fayawa ami.
Noi fili ami lo balangi to bali banuannya berdao tengah sinangnya fayawa ita babosi ba aurinya mola lo balangi keda ya dai. Si sehinia aboto badede wahafa aha kedede wanu auri ita. Ini hal yang luar biasa Bapak. Dah sede na iwa ke Yesu. Meda ego hita de Yesu adoi amenesi ira Yesu bayati ene irugisiwa baberhuo andre. Haiwa bada iwa basozo ke kabu hani hazo ke kabu lo balangi basozo halewe bakabu hani hazo halewe bakabu Yesu Keriso iyo baso kabu nagu hani ha kabu nagu ya iam banuania sino iheli kedia donia baimane bangumae basozo ke kabu ada ia mufaigi khania kabu marafalaan menotelu fakhe lesi ba ia bame ifaigi ira ama ina imane sofni hafana si sotela marafala ni tana bakabunagu bame ia mamai gibua khania balani ilania ba imane bazohalewe bakabunagu hiza no medelu fakhe ai mai do mamai gibua marafalaan balani ilagu obe ia hana bale guna dano ibe bai tema linia dau imanehnya hetua aka so ia nazido fi adregoi irege uko odane ba pernia ba ulau goboula maka sudah ibe pupuk ma atemo bua dania bana lo saedania tua de fito bahana na obe ia tua. Analogi ini luar biasa ya dalam kehidupan kita. Tuhan yang memiliki kita ini, kebunnya Tuhan kita ini, miliknya Tuhan umat ini. Dan dia datang untuk melihat. Hezo bua mebe khegu. Ba mungkin aha khede de lobalangi. Ada ifatenge nononya Yesu Keriso. Iwa na ulau banilau dedegu andre tekiko ira. Ai zakali wa ai pupu. Ai lele pernia zakali wa. Iza ihe basai do fito. Na le mobua ia bazidofi. Yo ba obe manusia itu. Sozi nunda bedai. Ma base de fite na da ulele wambere da ubi wangatabe na 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 na. Ini nyanyian ini dulu dinyanyikan pada saat terjadi pertobatan massal. Judulnya Tabase do fita soba kaba pokusinu no atu. Olifu da osair. Padahal no faana merubah nomo sairnya dalam lagi. Walau alu mana badai zoso. Mungkin lo masih ya wanu nasi malke. Padahal no lati suaragu mau bino badu udane ada air jahe supaya bagus. Ternyata lado ya iya ya. Ini luar biasa. Ini masih do wanu tabase do fita tua. Nala sae tua he obe. Obe. Dan juga itu leguna dano ibe tajam ini fede sudah leguna dano ibe bisa jadi to bali famaki kodano iya udah ira ama ina sakalite ini analogi yang diberikan Tuhan ini mengingatkan kita manakala ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita upayakan beitobali sang huku ita. Si dua le aragi ne te ade walu bawa si efa dania efa fahe no fau ita wal ngada sa arasei balu aragi ne te ade no lima fahe majelis jemaat ade no lima fahe BPMJ bama ekhe andre tafili BPMJ baru tafili BPPJ, tafili sekretaris baru,
tafili utusan warga, tafili utusan majelis keresor. Ufagi tedegu me ufagi taro tangamisi bakade. Lulah migava milau pelatihan dah. Pasti mi mane melo dami tang arana sali ma fakitu. No irugi malko No irugi malko. Ya. No irugi malko. Bana sozu ini fili malko dan ni tehe lo balangi khada bajemaat. Bayiwa malko dan arana sali ma fakitu. Lo begitu mu fili malko ade. Bana itehe lo balangi la fawu tatanga fulu. Kilai ni bohalu. Inau orang ma buat aja dofi. Amin. Amin mau balik. Amin. Amin. Apa ragu abi wab. No mangadre do bobi o situ ke mangadre. Ila bezi famege bano kirim bani hasai nas Alkitab. Saya bergumul untuk berdoa. Tuhan, jadilah jemaat ini menjadi berkat. Itu tujuan kita. Oleh karena itu, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari kita bekerja dengan setulus hati. Berlisofu saya dan nebedanya Tuhan Yesus baga furiata. Yo hezobu ame ba behek. Banoi ila sava abele dagoi. Le isugi ke dazite baita falua, noi ila da abele oneke yama kedana sa. Ada begita Abu Seita da tebaita kamu. Hezodre geji do tafalua dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan, yakinlah itu yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Andre ira amaina no masih bakhezoaya, faduh deda. Wa lobalangi zifau abeda babangai halewe andre ina a ozu movua tobali sek. Ya mutolo ita lobalangi badar romalinia ande sinando bada dekheda moroi bazura sara fetero fazatelu ngabua sifelezara. Sara fetero fazatelu ngabua sifelezara ta edongaga lida bopaso sara dua telu. Yamu eroge zile sehi bayamu lau zisehi yamu alui ba atule yamu gohi mangada. Hawa ebua de deu khema soaya. Me ohita de demele omasi enate kiko ni beboi dangame. Ada ebe ginete de fite babo passe ebuama. No amai dolaga da soaya. Balema ila bawa ba inete ba khema zamesana. Abele edraga ena ema oroma ebuama. Babe hedema bagera era de dema. Balala halewema, babo ngampatema zama sana terangga, baba baria bersama bayi sabwana hia bajemaat. Irege badau tesumo rauge, baba ria bersama bongi maeke, balala ba aurian. Sohagelau mene ande soaya, dama tanege ia badedema, ba efofa bele terangga hau ni amuni, ina tola mafalua ia baji sadohu faurima. Badai zo age skeri somadu ni adema. Yado. Muzizio itafefu tafaugo lida baba madu ufamate niha keriso endonga lida.
Ya o mamati khalawalangi ama sila amba faabele somboi banua siawa avadana. Ya o mamati ke Yesu Kristo so aya ya ita ono lawalangi si hasamosa ni tema ni nania Maria kegehani amoni ono nono alawe ia no mana gehuku ia barembaba fundio filato no te forefa ia mate balako no mo ia bambano ni hato no moso ia moroi bangezi mate meno irugi telu ngaluo no mana hai ia moi bazorugo dumadao bagambele lawalangi ama sila ambe faabele yotaraida mangabuli ia dania baba nguhuku ni hasauri aba zinomate ya o mamati kegehani amoni ba ufati hasambua banua ni amoni fefuni hakeriso fa abu sabani hani amuni ba pangefa hore ba femau somboto zimate ba fa aure sila itu ya doho muda dao zato ya dae pembaso angom bakata bambanuan nya keriso ni fa ema majelis. Ira ama ina ba ira talifuso fefu ma obai ami fefu Yahobu Salom. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta ma obai ami fefu Yahobu ya sobua todo ita re amai baba sumangeta Hezo aya ma he ande terateranda talifusema sabenamoi bagosali ande avenda talifusema siso banomo zamesana ni denada bawango ndasida baba nunoda lowalangi bazi ma he ande tobali dela hobu ba fangaro wa matida hezoaya. Sito bali ang umbakata sangay halewe ibadah kreatif ni Olahesi Komisi Bapak Minggu $5 Maret 2022 huhuo sebuah Amada Vandita Hendra Setia Prasaja SSI MM Agende Talifuseda Ama Belfalase Li ni oguna bahasa Indonesia. Inete ero lingkungan sifau ibadah bagosali BNKP Jemaat Jakarta Bangaluo Minggu $5 Maret 2022 lingkungan Sara lingkungan Telu ba lingkungan Eva Komisi Perempuan Mbombakaa wa PA Komisi Perempuan Tefalua Bangaluo hari Selasa $2 Maret 2022 bezi Fitu Bongi Ofeta te asivai secara virtual melalui link join Zoom meeting. Sangai huhuo Amada Pendeta Ya Aman Zega STH Emin Basangai agende Ina Gibson Gea Mutetena fefun doto Komisi Perempuan Fau Bapea ande Angumbakata ande no salahi Zura Wogauni Anggota Jemaat Baru Mombakae wa talifuse ni surat tei badae
notobali ira esi gosali si bohou ba BNKP Jemaat Jakarta. Ya ia talifuseda jernih hati te lambanua lingkungan 5. Majelis ba fefum banua nihak riso no sobo tede we fau kenda talifuse ba we fau kebaktian ba BNKP Jemaat Jakarta ande. Mande ke talifuse ma menae na soban na yande ba ma ande na mozezio. Oke. Nggak ada ya. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta Perdana. Mufuli muombaka mufalua walukata ndoto Majelis Jemaat BNKP Jakarta si bohou masa pelayanan $2,000 ofeta $2,000 ni falua mahe ande minggu 20 bawa sitelu $2,000 bezi felendua secara tatap muka baruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Fefu ndoto Majelis Jemaat sinote fili te kauni wefau ba persidangan ande angumbakata ande no salahi zura bogauni. Sitobali angumbakata ameela barmigu ande ni tema barmigu ande faebua si wazuta fitu ngautu $5,000 ngautu $30 ni oguna egoi faebua nia $30 juta $2,18,000 angobulua sitobali sitorei faebuania otu $50 juta otu $20,000 otu $60,000. Badai Majelis Jemaat Jakarta, Jemaat BNKP Jakarta, maanda saogele hera talifuse sino mama ema sumange fasembata, ya site doudou wa omasi lowalangi hera talifuse maafefu, bahalewe baba bango ngambate. Saneretede luo wa atumbu, faoya fele de luniha, ya hou wa neretede luo wa atumbu, ya ifahobu ami lobalangi. Sitobali ni baso se romaehe tolata fegi ba gangumbakata warta jemaat ande. Irugi daa sitobali angumbakata heda ba jemaat ande sawagele Yahobu. Ira ama ina ni omasi ba kesoaya ta asibai ba obuloda manuna ita bambuku sinuna numero efangau tu 50 asiwa ngawasi sara irugizi dua aine ke Yesus. Aine ke Yesus, tabu ke Yesus, kita fefu bawang alulu, taoi ke de wangan de hogu, ke de
Ziladu Tegeni Koroi sa Yesu Bila arah tewaku Yehova lo balangima ama zo aya ya aga Yesu Keriso ma ande sau hagele wa tolo sau bahema yo tarai mege ma bertai ge ba obulo ande bademo te fatalu ba bazile arate ma asiwaya idena dena fefu tedema wasinunema fangandema fasembatama fasumangetan yo hema fenau ba fefu ba aurima ande boto manosoma ia tobali sumange si faudu ba de lobalangi eso aya ya enda agama afefu sohageleu daroma lima melema malemale e amenesi nda aga fabai ai khudra aga balala bani khoi de dema ena mater lala sise kisomasi de dema anda tologa hauni amoni e balala ba urima zamusana dra aga fasugi-sugi ba de dema fa abologe hauni amoni wa edena buama zamusana soya buah ba matima baba ngomasi ema ya ugel walagi bahegi baba ngomasi ema abemani ada dama to aga badangau ma afifu banuama te bainda aga na hamoroi baba abel masama sabolo taromalima bana ebeke mage hausanolo ya aga bama mati da aga arode dema ya da Yehova dama to badangau ma afifu banuau nya Keriso he simai banomou maakhe ande bahege si ibadah banomora zamusana ira he satua bahe iraun dau to ira badangau soaya bai bule hobu me bakhera fahobu ira babonga batera fahobu ira balala halewera siroma he bisnisra usaha ya uga zilema male babodrogo ya ira badau babo benehi fefu ngabale zoguna khera samofa abele ya ira baba maluasi sehi somasinda uge gasa-gasa bekolira bagolidan nasono rodedera kheulo balani heno rodedera bahalewera heno rodedera babo ngambate badrauno bamasobekhe bapotora sangar-ngar ira etua Yesu fahakhe de deuni andema bazimane fa alawaluan akesi de deum banuama ba fade he fefu da soaya melela la be khema bayrota u ya u gena vera bada ma fefu berebi beheli rara de dera na soga bula de dera soaya boy te duhe de dera ba gemi de dera baladele ira ba pe ba ngade fanolo ya u gezanolo ya ira lo balai bato badangau da talifusema si soba rumah sakit sofekhe si soba nomo eso aya faduh de male eroi ira goy e fawu ira ba e fauluga ba madhe ya ira ina abelo ira batola faluka faudra aga balo si somi fenama ba nomo ade si manege da talifusema sinerte de luo ba atumbu getembongi ande iruki ma eso aya no tolo ira bagina tesilalu bafadu de male bule hobo bakhera baba no huga faurira bangalu sistemi fena ni andre bakheu to huga be khera ba oha haudede ba fofa tua ira irege sidudu to balis subangeu goi lala ba aurira seroma dama to badangau lala halewema ba jemaat ade yo tarai dan ma ande ma bertaiga balu khata persidangan majelis jemaat periode 2022 2027 ba o yang ngasih lala halu ni faluam ma ande ke fahawu ena fefu ngabalo gangi tula ni halema to bali fa bola khemi de me bazorugo ya ba me do manela la halewema ba bodro nahia ni oguna ema baba nuno ya uge ba jemaah Jakarta gedung pendukung pelayan sarana prasarana pelayanan dama to badangau soy faduh de dema lo balangi va ebe evua de da bambanuau ma fefu
Haba aragina tola ibadah da agama fef. Irau noma sekolah minggu tola gefau ira khema bawa obo dede. Da mau balasi geda uga bada soy. Da mato badangau zodanya ya anga yo taraiba sinode resor jemaat persiapan ba misaba pos pelayanan. Fa abelo ira ma ke ade gofu tola fazaibe da Roma 5. Ba gofu adalah halewa ni faluara fa hobu soya. Ira ge moribada agoi to bali de la hobu bambanuau. Sodanya ya aga basoi magoi ande da mato ira badangau soya. Ebe kheragai ba abelo, ebe kheraba anaugele. Ba mendo manda ebe kheragai gera era sisehi ohita de sisehi. Ena fefu ngabala gange tulani halera. Tola mohoho ia to bali baba nga asoge fa ohahau dede banono ba banuasa. Ando tolo ira ge ma fefu ba areu uzi to bali te alara bada. Ya enda agama afefu. Abel drau noma sigidei sotano final. Si soba nomo baba na hiara misa. Fahobu ira soaya. Beire beheli ira. Ba tolo ira mari baba omasir. Dama tol raga badangau ma afefu. Hena torenda aga danya majelis yang baru. Baba nuanya keriso mangabuli banahia zamosana. Ba faduh de ma ufasau ira ehau ni amoni. Timba zito balite ala balala. Fala rugi nomo si fau buah dede ba si fau omuso dede. Sau hagelau Yehova da ebang andrema maila oya zo ambeta. Ba mamatin da aga abele ila hajasa bele moguna baba aurima. Fangandrema ande mafasau ia badai zo ayaya aga Yesu Keriso. Sinoma mahal ya aga baba amasa endo ngalida. He ama khema si sobazaru. Ya te amoni ede. Ya tobali banuau fefuni. Ya itera zomasin da uga. Hule bazorugo ya sima negei bagulidan. Ema sirugi ma be khema ma ande. Ba efa khema horema. Simane fangifa ema. Sala bazifa sala khema. Babai ohenda aga babanandaiga. Ba efa ega bazila sehi. Meya uga zamater banuau. Baso khefa abele. Avola khemi irugi zila aitu. Ya duhu. Mi angabuli si fau ohahau dede. Baya tobali ami samaduhu ekeriso. Basanau ele baba sendata bahor. Basaro dede baba neteda fa auri sila aitu. Ba mitema hobu lobalangi. Yamu fahobu ami lobalangi yamu rorog ami. Yamu fohanga babanya kemi yamu ebuha ededenya kemi. Yamu falim bahernya kemi. Ba yamu be eva ohahau dede kemi fefu. Ya duhu ohe manedangagu. Yahobu fefu. Silakan.